kumshi benta ban ai ka jingpen shai halo ka National Food Security Act arajar arpulai ka office trikam u deputy commissioner ka West Giant district harangkat ka jingat relang bat ka Meghalaya State Food Commission ha ka kadreu terik nai wing arjar pusau ka lapen long ka fast regional camp ha ka snong Shangpung West Giant district ha ka ni ka si lawan bani shimenta do menteri ketenat food civil supply and consumer affairs uba coming one Ymbon kumukong san harangkat kejaran lang uba PS thank you chairman ke Meghalaya State Food Commission na Lord Kiba haba hajing kran nakani kasngi uba coming one Ymbon ulapen pau ke chingsong si banlap babun kibayo ikakat Rashon kidei kibabet kibabiang Katba kibaduna hakayo kakot kidu nalor kata ulak kentu yaki wahe shnong bakin pej bnia hak shnong kitau baya kitu kibala trekam sorkar dei ban penduk no ka kerteng jongki dakaba aino shakiwei kibadei hok banyo benta Kejing terang yang sorkar atau kampam dan kebutuhan uji berlaku. Kekosam si kong neten wa uang orang Biang dapat yo ia ka Rashon andai kita kebutuhan uji berangkam yo ia ka hok. Andai tak dapat you have some, you have to be behind your feet. And when you have claims and objects, the way they come you have some, who justify what we do and ban you in the direction that ain't not in the below. You below you like a beer about you ain't below. No, we don't take the time. To our own. Jadi itu orang ada. Jika setiap Meghalaya itu pasti kau cendera. Jadi itu orang ada. Kemudian, ngapa ini dalam Kiba ini tetapi dua dengan office, dua dengan department menjadi berboy yang ada buyuk ikhlas pasal. Jadi pun sorkar dia, pun legal berhak untuk naikkan umat transparansi. Jadi mana ini dia ada yang ini? Mari cuba through course misi. Sorkar dia istiqamah bukan cuba. Anda komplain di berunang ko, berbun ko. Mana ini sorkar dia istiqamah. Tetapi yang berapa? Tinongyo bertanya ko. Ini sementara tinggi ada daun Ymbon, berkesokan dia daun punduk. Uai kalau yang itu lebih juga le, juga tinggi ada sidang ada lebih buruk tu. Jadi dia juga social welfare. Hari itu kami beli kesokan dia plak. Ya tu juga mahal, juga mahal ini. Tapi dia, awal di Katba, Ymbon, tu juga bukan mahal dia. Oh, ni bocor ni sendiri dah bocor. Nak bocor sorkar dia warning mahal ni. Nama pola ini terjadi, kami kecil keliruan ide Meghalaya buat. Ada harga yang sekitar 4% yang dihalau ke proses. Kapal sosial welfare mari untuk sorkar ini hak yang diberikan kepada hak boleh naik terus 4% boleh naik. Habatin pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batai kamet. Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia.
ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya